onye twensi ntwe ikaze tata asoro ire nakiyalebuya 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 onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata bateli nakiyalebuya bateli nakiyalebuya ita bateli nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya 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 onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata tera nakiyalebuya tera nakiyalebuya tera nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata Igoronto tume toro la babani Igoroto goke twaro liberia Igoroto tume twaro liberia Nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata Nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata gusi Nakiyalebuya gusi Nakiyalebuya gusi Nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata Bosongo pasani nakiyale pasani bane mto nakiyale Tebeka Tomasi nakiyale Bosonga basomba nakiyale Tabaka basomba nakiyale Ogemba basomba nakiyale Keroka nakiyale nakiyalebuya 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 onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata dagwa nakiyalebuya 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 onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi twairuruka talikieli tobeka ruchimbaba toiruruke kolende watanunekangokoma turabamo ende yamaya chire mumbu yamaya mumbu yamaya mumbu yamabe twachire mumbu yamaya mumbu yamaya mumbu yamabe twachire mumbu yamaya mumbu yamaya daga kaminto twachire mumbu yamaya mumbu yamaya daga kaminto twarule mumbu yamabe mumbu yale yaborogi twachire mumbu yamaya twarule mumbu yaborogi twachire mumbu yamaya twarule mumbu yamarwaire twachire mumbu yamaya twarule mumbu yebitina twachire mumbu yamaya nakiyalebuya 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 onye twensi ntwe ikaze tata tera nakiyalebuya tera nakiyalebuya tera nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata kona itoire asomba baso basani nakiyale Ebirata basomba nakiyale Tamekyo morandia nakiyale Moruyo nabasani nakiyale Bagakabani ntolinde nakiyale Abangina bana soroi nakiyale Basomba tikanisa nakiyale Katoliki SDA nakiyale nakiyalebuya nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata nakiyalebuya onye twensi ntwe ikaze tata tera nakiyalebuya tera nakiyalebuya tera nakiyalebuya onye
dotuma wasandile mbitagake mahene dotume Rebeka tagake sayali yonsi dotume chikanisa tagake amekenye dotume ugembo tagake nakiyalebuya 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 anye twenty ndoi kase tata nakiyalebuya anye twenty ndoi kase tata ndagua nakiyalebuya ndagua nakiyalebuya victory nakiyalebuya anye twenty ndoi kase tata nakiyalebuya anye twenty ndoi kase tata ndagua voice of victory Narabani Chidugu Cheito Kenya sanya kwa sisenia Mekenya na yentora kweba Ruwe studio abu Kenya sanya kwa sisenia Toka ndamo Asogo mo Ochigoro Cheza mama cheza 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 Tenga tenga Tengo mogaka tenga 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 se eso tenga 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 se eso tenga Tengo monina Ay 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 ay
sinyirwe ayoko weni emeuko yarora wakonya emetino ero yaigwa nabaro ire bonsi ayakwa wawenya ayano bwete bionsi ayen tato minto ayano bwete bionsi ayen tato minto ayeno mobui wai kanche ingoterere inkonelie tariago inte ayeno bwete ayeno mobui ayeno mobui naya bwete eno ayeno mobui naya bwete wano nyasa ayeno mobui naye wano nyasa naye ayeno mobui Nakina nyora sendi beli ya petit saida Nakina nyora sendi beli ya petit saida Omusa cholia wale tasemia kemenge Omusa cholia wale tasemia kemenge Ekero Yesu waikuka moho semelia na inde Ekero Yesu waikuka moho semelia na inde wakorira makumyo mwana nyasaye hata igotogiwe wakorire bikone wakorira makumi yes wakorire bikone yes wakorira makumi da wakorira manene wakorire makumi yeso igotogiwe na kare nyasaye tata twachire togosasi tata twachire togosasi aene hot twachire togosasi twarure bosoko twachire togosasi twarure nyamira twachire togosasi aene ndoya yuda twachire togosasi aene mwenu nyasai twachire togosasi aene mwenya twachire togosasi aene munyamikone eto osasime 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 osasime
sesenya buluma bwabo. Yesu sesenya chika chabo. Yesu sesenya abana babo. Yesu sesenya emigondo yabo. Yesu sesenya abana babo. Yesu sesenya chika chabo. Yesu sesenya emirimo yabo. Elibache bagusasime. Elibache bakubaketata. Elibache bakuimokigoro. Elibache bagusasime. Etata tata Asante sana murigereria mwacho Otis Tv gabono twaserere tukorerera na Pastor Reverend ngo saliole mwandiko murevore yakoro kuvenere timbo itwabeli hapa igoro twarenge na umugeni nabwo ategoro utari boy umugeni nabwo ategoro timeti kialie ngewa gene bintu utambi bono ku advice ga nanje nakwa nganiga enamanya tunywe tikende kepe kesi tungeri maso yo kwangariga niga au sinche nakwariga moja yangu ngariga dio okay na esenge jo kwale ngole ende goro assuming girere na kwa watevi karibu ya tu karibu kuma mboyo gato kule naona watu asante sana basi karibuni sana na Otis TV ikiwa ni ENSOKO Otis TV ikiwa leo ni Sato edition pale kama kawaida tunakuachilia mambo sofi hapa tu ndani ENSOKO ya Otis TV. Leo tuna mengi ajabu ambayo tunaenda kuzungumzia pale jamani mambo ajabu sana pale sisonge alafu leo tutakuwa na mgeni mwingine mmoja ajabu mgeni mzuri kwani watu wanavutanga bangi na wanakuja na watu siamini nikiita kwa show mimi. Okay. Naona Jacqueline Kereri anasema amen. Asante sana. Wacha tuone ni wangapi wako ndani kwenye show alafu tuachilie mara hiyo tuachilie maneno mawili ambayo tunayo mpenzi mtazamaji. Alafu mimi nikupe mgongo. Maana pikipiki yangu hapo chini anangoja tafadhali na unajua masaa ya curfew. Mimi sema V8. Mbona okay nitabarikiwa na V8. Kwa sasa nina pikipiki aina masaa tunakimbia hivi kwa miguu. Ina miguu miwili. Huyo ni wewe. Inaitwa KMT kaza mguu. Twende. Hapo sasa. Ndio nilikuwa nasema kama ni iko na miguu. Hiyo si pikipiki tena. Basi ni binadamu. Sasa wanataka kusema hivyo bwana waniangusha vipi wewe?
Asante sana. Naona Leonida Nyebusi anasema following, Faith Kirba anasema watching live, Jacqueline Keredi anasema kutoka Saudi Arabia niko ndani kama kawaida. Wacha nikusomee vitu mbio tuende kwa mission, maana naona watu wana lock ndani. Ndio tujue mambo vipi. Anaitwa Evans Ondieki anasema watching from Nakuru. Motari Jacob anasema anawakilisha watu wa Nairobi niko ndani. Asante sana. Naomi Edina anasema watching, asante sana. Joel Ogeto anasema from Livington ndani, nashukuru sana. Lilian Charles anasema tune in. Newton Juma anasema be blessed. Anaitwa Betty Kombosh anasema watching live from Lebanon. Francis Kericha, Omar Kericha anasema Korochinza mcha Nairobi niko locked. Asante sana. Ongechi Moses anasema amen. Tingisti Nyaboke tingisti kuasirira mono ni mkagirite mono mete by the way. Ramadhani kwa ereguchi Ramadhani kwa ereguchi akoro kuja anasema asante sana. Na mwana ndani anasema watching. Naona Stella Saboke anasema from Nakuru niko ndani. Asante sana. Naona hapa mambo jameni yako swafi, mambo yamejipanga hapa. Naona Esther Kiruba anasema niko ndani, wimbo tamu sana. Naona anaitwa Mary Gesara anasema watching. Naona nani tena? Nani Chantel Kirubo anasema watching. Asante sana. Vitoka hapo ni vile pia. ENSOKO TV, ENSOKO Otis Tv kama ana wero. Goma chuma ligero Otis TV kama wanangunya kubatu kerevinto pole. Yani hapa bila shaka hapa tumempangia mambo safi. Na kama kawaida tiganda na watu karotero kama kwa kambana. Otara ndo gotera. Ya. Ndo ngorongotera iga. Pero tegeje tumejana na abantu. Tuyani. Usino manda na kawaida tu hapo mimi. Mundu naro kumenya kwa maana bitaka leo kwa mbili chenu. One vitivi ukatulime. Ana vitivi kwa mimi. Ndo waje ngo tumigira ngo jembe. Na wante hivi. Ona abantu barolera mutumaka. Bas, tiatura bot kama hotero kwa kangwana, alafu tunarudi kwenye show tukuachilie kitu hapa. Safi. Tinda bichoka waya kangwana tinda bichoka pi bora tingo kayaya kerongo kwana yaiga omoiko mochenu konye rinde kwanaya somare mbura bantu bamenya buya somare mbura bantu bamenya buya so weta na pore nerio mana nesegi omonto nabira nyare kana rware mama okwere nyumba nabura tiwe tata okwere nyumba asinge choyo morembe otayo asinge choyo bomo butayo embuya korara segura ya chingoni embuya korara segura ya chingoni kobuwa komenya ama motai wanaili kobuwa komenya ama motai wanaili Taiwan
twasebese yetibole kwikugania bamino bateasumo chango bana babo bate sukuru amatemu kwikugania bamino bategakie tiga mamomi tebitina tiga amangana yuwitana Embuya korara segura ya chingoni Embuya korara segura ya chingoni Kobuwa komenya ama motai wanaini Kobuwa komenya ama motai wanaini Waita suwanchani bole Nomore mbuli Banto baitu nigo bakomenya buya Tigango tebyo mwabo Mongino ndagatianero mongino ndengaya mugu kimambia Aya tumanye titonsometi Mongino ya bunere Kume kanyora makweli aya ikire Gobono igankunya kolengera liyo muligera liyo mwancho kunya kuyebe korange se ENSOKO Otis Tv Ate aye koboli nana kyo mongino yo mwina akwanete Nebe ndugu yanetena lero ni chomogeni lakini nero mogeni utajua ujui Nako moitare Yobano nero kolani nganeri Abantu bali amateri aye Ekabuguli omagena na makumba Bande bako buguli chisoka toa Basi kuwa tayari ninakuachilia hapa mambo mazito mpenzi mtazamaji. Basi tuzungumze kwenye meza ya ENSOKO ya Otis TV. Yaani gano tu kumenya, by the way sijajua kama watu wanatupata loud and clear, sijaona hapo message ya loud and clear, lakini wananiambia tupinye wako. Lakini nashukuru maana naona Stella Sabokana ananiambia Stella Saboke from Nakuru. Soma hiyo message. Naona mwingine anaitwa nani? Wacha niona, anaitwa Esther Kiruba anasema niko ndani, wimbo mtamu sana. Asante sana. Mary Sara anasema watching. Shatel Kiruba anasema watching. Evans Mariba anasema from Nyarobi, Nyorobi. Okay, thank you. Nyorobi Chiduka niko ndani kabisa. Nyorobi tinko manyanga hiyo mwana mtana mwa. Janet Bonareli yako tuna watching. Sarkana tena nafuatilia. Asante sana, kuwa makini maana kuna mambo hapa tungependa kuzungumza mimi na wewe mpenzi mtazamaji tukiwa na mwenzangu Benly hapa. Serikali. Asante sana Francis Kircha, asante sana. Ananiambia wapi Daniel Moteri kurochinza maisha Amerika, kwa maana ako sehemu za Westland, niko locked ndani. Ege sukari kiagusia wote na hi Benly and Vinny, naendelea kubarikiwa kwa Keombu County. Asante sana Mbona Kiambu? Maita bono. Keombu nene county road. Oh. Maisa na gotiriga ngolere macho ine. Asante sana Keombu County. William Moyo anasema nice song. Asante sana maana tumetuma link. Hiyo link tumetuma, tunataka at least ukue ready maana mnakuanga wakati tunatuma link alafu mtu akitaka kuingia unapata wenye wameingia kwa kwanza, unapata kuna shida ya hao wengine kutaka kuingia. Ndio maana nimetuma link mara ya kwanza nikizungumza alafu nikwambia mpenzi mtazamaji ingia ndani pip mara hiyo. Basi twende kwenye meza. Wacha nimalizie huo wimbo alafu twende kwenye meza jamani. Paka bomo nginolia akamoseli ase mara moja etiga twatane talasya morembe etiga twatane talasya morembe totige kobara ayare amabe totige kobara ayare amabe. Bas tuwaserese embesa ENSOKO ya Otis TV. Ono yekire igaiga nchabono mbi yangu tumeka abana banka izenge nchwa mangana ninka gutuka na tibete na tumeka marieta. Omurigeri mwanchwa monto nyomere mwako ya monyomere ga omusai Kabisa. Wanyomere mama milano wale igobono nyoko byara zo mwana onyeruka mukaho. Igonyo mama byara. Okay. Ukishaoa sasa tunataka kujua mbona haya mambo yanafanyika, tujue mbona hasua maana ni Mungu anafanya haya. Twende kazi. Inasema hivi. Tiamkuwa neseruga hiki uzi manyego gwetambwa sege Swahili bunantai. Kwa nyoro mu muro nyomire.
Kera nyomire iga. Obvious. Kera ba koro mwako yomo iga uzo yomo nenusu. Kwa igo mwira kunya complain mna. Mumura. Oya chako byokere. Mumura. Kipati musuri. Mumura. Nyasaye mosese ni. Mnoga mulito. Ya tumekeli edeli uruge. Oye buatirania. Buatirani lyo nyoro mwana nyaruka. Oye okabira nyoro mwana nyaruka. Oye watate nyaruka. Enyaruka. Oye okane nyaruka. Enyaruka. Five nyaruka. Enyaruka. Tigera. Iko. Kwamanya kuiweke nyoro bawate no yunyabisagane. Asiki. Nande tumahete buna Nyasaye nero kurwa bana. Ndugu yangu. Kwa nyoro umro tegera. Ndugu yangu. Mama miro menya kwatemna nchiga tinta itimanga nanya bisagane. Na kiu munyaro kuyete konyara mumra. Hani liye kira mwacha kakoseli basubati baino. Senye chonyora abana batana baisiki. Onyora abana bosemba tana bamurapok. Maite before tarakura. Yes. Guna hotebi. Abana babisika abana. Onye mama otanyoleti mumura abana bakunyo mumura. Ono tegera mono ngotebi mono mento guys. Tegere. Oyo ndante bingotebi ko. Tegera Tim Brian. Tegera bono. Na siki okonyoro muibuli kabisa. Omuibuli ole normal. Ichevini na nyomero mwisike. Kabisa. Ati musuli mwana nyaruka. Yakabire nyaruka. Atate nyaruka. Yakane nyaruka. Gatane nyaruka. Nebo yosi tataracha. Ni nyaruka mwatende. Ono muno chaka fini omwana tindo chiga usina sagi yakwa bwerete. Rorango retubwa tigesapu. Igo chakira na timbwa tigesapu. Ono mendega tokole boli. Iko moise ke tigesapu. Na kie kinte te bono tukwanerega. Ndete tukwanega kabisa. Oso moise ke tali botu. Enara bwatu ko kotero koiga manye kuira na buya. By the way, ke tokoro kukora ko pinka. Ututaraenda. Yenya saya kuruara bana. Lakini na bana aba. Kwera ne kwa negeti. Mani. Tinda bichoka waya gangwana tinda bichoka pi Bora tingo kayaya Kerongo kwa naya Omoiko mochenu konye Linde kwa naya Somarembura bantu bamenya buya Somarembura bantu bamenya buya Soweta na kuri nirio mana nesegi Omonto nabira nyarika na rware Rogora ukani toro kute tu arujoro. Na kitwera nirembeze kwa mani gokorwani gabo. Tigankwa ne Toto. Tigankwa ne Toto. Toto si mtoto. We, Tigankwa ne ngoro. Rona akora. Hapa Kizi. Uliwahi sikia wapi buna? Uwise ko bali rumnegeza. Ulisikia wapi? Igo kere nanyo umukana nyorira abana bayiseke ikutarigeza. Ekuta uwise ko ko ibuno le armambi onyo ndaga bwido jire. Ekutarigeza pu. Igo toli mwana. Ejure jombe une ngombora ora akole kure. Boli mbot. Omurigerio omwachu Otis Tv. Tetengi kurua sole tima tyo yonki alire. Kinje yaya, inje ko kana. Eti tontegerre omurigerio tiga omurigerio ara ntegerra. Kai kwetro nya kusiga baba tebo muise kano degeza. Okay. Tigankwa. Fini tigankwa nembe ki statement yewe ya tumanye ko iguma kyo kwa. Fini na nyumire tiganyo tumeke example. Na nyumire. Wana abese ke sita. Wanyora abana sita. Mamo chakire yeye chinyaruka. Mamo chakire fini otobwe
nini obe oyaya rora kusinole tonde ako iberumura Igabo na point. why specifically Onye mojo tari koleta gindi mwana uyu mura umane kuterigeza kwa bwate o kwenda leto mwana mubiru note mama kana yuasona oyo rumo buro joligeza. my brother, do you mean bana baiseka umbali bana amaria yuta itetali bata abutali bana kuibora nichibesa Tokero tete na korushoro mwana muiseke terigeza kwa ganda mwana muiseke na benga egombo begete sagari eko sokanza kire josi egete ora mutometiga aende bakanoboisi. okay naye whatever muligererio mwanchuga ati ni gukwana kende senge nchungu mogoni na malitonte omumbureri ndete manye rero iga abaibuli baito bamanye omwana no mwana wose omwana nyaruka tali mwana omwana omumurane yaro omwana nyaruka nawe tabi tali mwana omwana nyaruka no mwana lakini tali gesa ibonga kimo bali tabona omwana bono yo ili simbo ndibona arwe gizamba sare omwana ena ubekanye engombe ya sagare nonye marogobe gosi omonyeraje bugini angoli ya ene mori ya ire. Tafutana link mpenzi mtazamaji, tafutana link ya kutuambie kama mtoto ni mtoto ambaye rona kubuli ya kwanya korora muntu osire no bosho jiri orangireri njia nanya korora kwanya korora nanya korora bintebyo yani umwana umwiseke nabange ngombe sagari ekonda tegereosi na kubire bindogo sikia wapi ulisikia wapi ndio mwana ngeza kuno na kumire bindogo ntebega iga abone ndugu yane tokainana erona agotebiga gatu mwana muiseke tarigesa ku umwa muligererio mwanchu Otis Tv timati benlinga kiamine tiga ibile tige to kwana yando boli no nyeso kuri yawo tiga boli esoko boli omuswati no nyede buku karo bane ko bara abantu bali 5000 tari ko teba woman ko teba bendi. Okay, no problem. Specifically moyo gerete monorega moyo geretura akuru kumumura anda ngatoka ndo kuru kyomura no mugaka tata igono norega guibororo mwana ndega eso kwenda kuye ngombe abande kabekesa kale kwenda kuyubiso ko bande kurugali kwa bekagabu igete itali tigabano tigira iguna hotebiga ya iguna hotebiga na kujuri noene buku noene egubuye kusiyo teba abasacha bale ngabono asacha teri go kwali teri kubara oje bali kubara bako mutu bimbire na igure yose kandi cyo kuja batebiba bale mutegesa ko ituko ndigyo nanya ko iguna kwanya ko iguna atigesa ko iguna ko boli geto simbo ko iguna ati elimu amumanyi elimu onde kwanya ko elimu adurubena kwanya ko elimu yonde idurubena gerero muchuyo kwanya ko idurubena gerero muchuyo mesire muga kwanya ko elimu yonde okwo elimu amumanyi elimu yonde lakini kwanya kugesa kugere difadi mna elimu akwamboka elimu amengi. Okay, no problem in that ekuteyo mwana tali mwana omwana no manye to mwana umurane tabauti tegera bono ndago tebi etabauti nero tabauti tunaba mura bibwere yena baiseke lakini no maetebuna omwani nyaruka na numuntu yani okonya mwabo kubumwana omuro yote erongo boli ndede na koboli igo mwana mu murate okonya so ngia okonya akina nyuma ikaransa na mukai ma omwani nyaruka nagenda buoyega bakonya na mama kyakoli otomakende onyorere gasingi yatona gachire mame nyombegia rigere liesense specifically bokoboli no yango kokani gazo kandi live toko yango kokani umurire mwana musbati tali mwana mobura igogeza no mate abaiseka abange bagachire abaiburi babo ki permanent abaiseka bamura bayigurire abaiseka no tabaiseka bamura no chimno kontate igura abaiseka tegaraga abaiseka bamura bidi igura abaiseka igura abaiseka iguna hotel let me rectify you. No, don't rectify me. I want to tell you something bro tigango tiyegento omwana omumura no muntu mwengejo sana ase family
Ikunda gotaibire tujakabere. Tunaba mura. Ogota yauna atia babagaje ire igaba to wajati nyomba kaga ndari nyomba jine. Tunaba mura lakini nakuwa na specifically umete umwana n'umwana. Mwana ndari mwana. Na gutigire kwa numete pa. Abera mwanzo korangira na mwana ndari mwana. Umwana n'umwana. Tigankwa nabona why am I saying so? Umwana yenyaruka. Nabigo chance by the way opportunity nyinga z'abana kinyaruka bakonyere family yabo kubwa opportunity y'umwana umumura go konye family tegerera umwana mwise ko kwananya ujyaisa togali akole byara iga umwana nyaruka n'umuntu ore bwango bwatamabera kunyure family yabo nka amade na mama tarari video ko bolide tegerera kwanza da ko boli otara ko tarari fidi ona iga bino mamu bino narare jara ko wadebes teto de umane mamu bino muruge narare jara ko wadebes koraiga okay yangu ira neni kivyako yes umurigero yo mwanchuto ge tuganetie comment yao umurigero yo mwanchuto tuganetie comment yao se link gabutu atumire senge choye gatima tikyalire ndete komanya rero umwana n'umwana ose umwana mumura rero umwana ndete komanya specifically umwana kingo bwatu kwatero konaro rero ntete link nwere gabu swama abu ndochene mbiyamurega igachi comment section ndete mutum LC link na tumre chi link gabu tafadhali lakini before tuende jua mwana tari mwana maite ndugu yane yangote kora mwana yao Faith Kirwao teiga Vinny hapo umenena siku hizi wavulana hawana faida kwa familia. Listen, because mvulana no tukuratigana ndako statement because
Mvulana wamemalizana na wazazi, but msichana hata akiolewa hawezi akasahau kwao. Kweli kabisa. Mimi naoa Vinny, ninaanza kushughulika na maisha ya bibi yangu na watoto wangu. Wewe msichana ameolewa, ameenda kule, anakumbuka hata akikuwa na kazi gapi anang'ang'ana, aone ngoa gachira bana mama, ngokoraki umwana no mwana. Mwana tari mwana. Kwani gabo asende tari familia bwa tana wajwe umumurane wajwe bwa familia. Lakini ngoteberia mabe umumura iguna odebi. Umumurane yaro lega umanyete mama tabwa jekedeke mama are igana iga no oje kende na kebo moto maite no mumura. No. Chantel inte comment iga. Chantel inte comment my sister. Francis Kerechante te comment. Mwana no mwana uze William Muriku unte manyeka umwana no mwana. Ege sukari umwana no mwana. Francis Kericho umwana no mwana. Serikani umwana no mwana. Chi comment ige gante te nyinge alafu nabogo swase. Tigako waebeli baswe side yao lakini manya mwana tari mwana. Kwanza tiganda Timu Brayo penye huko kimbia studioni sasa hivi Timu Brayo. Hata Brayo mwenyewe. Njoo utusaidie huyu ndugu yetu tumwambie mtoto msichana si mtoto. Ni kama umehaya gari yenye si yako. Oh my God. Let me tell you one thing. A point of correction. A lady is a gold to you, my friend. Ulisikia wapi? A gold. A gold. Let me tell you. Msichana si gold. Na arodi ni kama gaka. Msichana ni kama abange ba mesile. Una whatever. Wana baba bako kushinyaruka. Wewe unaita msichana gold. Msichana ni kama simu yenye inachukua credit yako tu. Yaani ni expenditure kile kitu. Ulisikia wapi? Timu Brayo njoo. Wacha tuende break tunarudi na Timu Brayo. Timu Brayo ingie mara 30. Oh
Asante sana umuligera lyo mwanchubono Brian Pole nyuma tarasa bakuresho hata yani kwa waje nimkaribishe kabla hujamkaribisha bora mimi simkaribishe maana mmejipanga mlienda mkaongea mkalijipana mkaongea chochote. Brian ameona chenye naongea akajua huyu kijana anapotosha wananchi, akasema waje ingilie angalau tupate kueleza mtoto si mtoto ama vipi Brian? Tuko sawa. Haya sasa karibisha basi mkaribishe. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Huko umesikia chenye huyu brother yangu alikuwa anasema? Sina salamu. Sawa. Salamu lakini mimi niko hapa. Haya. Tusome mbele kwa mbele. Asante sana kwa kitu yangu umesikia? Mhm. Kuna hii kitu yenye ndugu yangu anasema eti mtoto ni mtoto. Hiyo kitu wakubaliana hata pia maelezo mengi unakubaliana na hiyo kitu. Hebu rudia. Eti mtoto ni mtoto. ndugu yangu. Hata before Acha nikuulize kitu mwanzo before. Muulize basi. Before hata explain hata tukueleze mambo yalikuwa anaongelea. Unaona mtoto ni mtoto. Hapo ndugu yangu itafuatilia ni kulingana na hata nikwambie mtoto. Basi wacha nikaongea. Ndio hiyo ningetaka kidogo wacha nimwambie chenye nimeleta ni mimi nimesema. Ndugu yangu mimi vile nimeoa. Aha. Wamenisaidia nimejaliwa na wasichana 5. Aha. Wasichana 5. Wasichana watoto wa kike. Okay. Sikujaliwa kupata mtoto wa kiume lakini nikasema mtoto ni mtoto. Aha. Na ningependa tujue maana wazazi wengi ambao ni wazazi wetu kama mama unapata nasema bono tindochi nini bigio ndo kaberega usina ko nyaromo mura yondo tulizo tu nero muntu ko tena ki why specifically igomineti omwana oyo nanyorera abaisike bali bana babucha kwa timba dibane visa bale secondly njira teyo bara konye kuvo mwana mumura au maana pipa au kwenye kiomba unipe nafasi mnyaka kwa bate ndio hiyo nimekwambia. Kidogo pale ma technician right kidogo kamera alafu bale nani kwa VINNY ga wewe mwamete iko mwana vitara mwamete iko ona kidabete ayo mono mwana kunganjira mbatevi ga Twende kazi. VINNY Yeah. maombi mekera yugore takanyororo mu mwenje yange Timani. tumanyi Yeah. kabisa right Yeah. VINNY omongina nobore abasubati bose baturigere Otis TV ebamanyete omwana no mumura negesa ataranyora mwana mumura taranyora mwana mwana kunganjira nsuke mu Okay. Go. Njengo omwana omumura negesa kiko kenaga materi eriga omwana omuiseke nyasawa wakonyera omwana omuiseke tinda kana mbuya anda abana abuna ando baraleluya lakini yatongero wana tokoira na omanye traditional kose ekebus kose egenka tanadege uzi kirasi okay na kina kero keregenka kirasi omwana sana omu ibori oyo kunere maomino nata getukomanya egesako gochimotu kia ikogendera kiri asiki omwana oyo omweseke inyora echine chiome gosine nigo tugete go no tumanyita Okay, ngotegerete ukule. but man near soon watatoka na ataenda na wenge alioko haya na mwe example wasema sababu omweseke hiyo tunajua kawaida atatoka na ataenda although si wote wenye watoki like wanazo sababu ambazo si ababu si tomanye tenga omwana omweseke goikagore asoke tabwe ndikobera muchi kokobori kavini Okay. maumi norengezi natwarera abu yanga VINNY kwabwarira abana abaisi no andu bado nubwado chinguru na naro chopo chuni diskali yankaranza kiri kamaita nata geto monto gocha abo enta koletera ko bengeri akoletera ngombe gochiroche Yankwere ndire ndugu tigana mangana traditional. turadi eto kone ndokero mbuya Tigankwane. mbuya Specifically life ya bono lakini nyore traditional ine rego kineti okaba munorega Tigankwane bono iga. Buraya ningote bono iga. N'abana baisike no nyumu mukungu wa 5 or 6 onye na baisike nothing you can do again to ne na bali bagangwa kwa makora chino umetege why ngote bro mwana no mwana yakira asina rolirenje I myself abana chinyaroka inje VINNY konyo mande so barolire tali nangoche ko benefit inde asemo ibori bo ninje ngulire mwana ne sukari mukani omwana nyaroka noteba mno chire buoye
Do you know that naba to bongo boli ama dem na mama natakire yanga getengia mama oleka uyole mama minto Nata ukobori na mamu muji. of course ni Ngode na mamu muji. nata ukobori gari swere simba okay iko mwano yo momura opportunity Yoko konyo muiboli yanga. na kike ngo batebendu Na kike takuwa opportunity renke asumara how sure are you ngabo mwana I feel tena kubori okay mino gari okay aje na basi kama mino mwanje tingina specifically I don't know no the ingina ko bekira for example aye omwana omumero omwisi Utanya gukora mu kigabu, utanya gukora mu kigabu gutara waza. richi mungera nanyo richi relax Gora diga kosa yoyo. richi bwere aliona Yes. lonea igore camera Kwani mete morning kwani igore ni camera Waide tabuya. Keva ngorio. ngaki kya baba Mbia. iya machibu narota kere Na kiwenda manganayo. mangana nare gaiga makungu sana nkagirito no kwari ngesum jadala By the way, na ikire bwangu kana nyore mo bwase a good discussion. igonga gitu bwa ikere pint Ningi kerete point by the way you are discussing about mtoto ni mtoto. good Ulisikia wapi? let's go the point Ulisikia wapi? brand mwana moko boli igakwana Mwana kwana. yes Mwana ndabika igweto mwana no mwana. kwano mwana mtoto Kenya ga osekusi. Omwana no mwana by the way brayo nabo benile inabora nyore ngakwanyomire for example your genes they can only your genes possess my genes we produce only boy child or girl child Okora to mugao. nandore to mungao nando nyore kwa werire batimbe Gerate yo. my sister no Kiadende- my sister asante sana kwa tevire my genes matters how sure are you ngaba science ya baterie bato ngainete ko tobisire white Obone ine white. Aya mwenye kinege ntokero ororo how bro Bariko- kinege because ekinega ntote Chicken nari ko tebe. how sure are you abantu abangi let me go speak to the point yes Go. Keda video ragira. abantu abangi speak konyora abantu abangi spizi nabo konyora for example no kwanyomiro musacha yani musacha nyomiro mukungo senje na nyomiro musacha nyomiro Oh, wasaya kwa mimi rumba zake. nanyodire mbwata abana bamuri simpati mbaya nanyodire mbwata abana konyora the way most of the times konyora mother-in-laws na bagoshi batwara muchando bagoche binga bende yikwanyome komukungu nakinda nakora badilika ndare igane mostly bagoche ko mwana mumura ikero konyora mwana mumura you can be respect lakini utara nyoro inakuanga shida sana Eroko tebiga. Omwana obito tani manda ndiro weke woja korona bika na jitu bwa chu mwana mumura. Ije bwe gati na rageza kuti na ra mumura. Igabu my sister tiena kuboli you are ready eh mwana obo mumura inakuanga abar chifamily nganzere mada iniro bakuchibare my sister nari ukomorika eh aya no mongina wanyoni no mwana obo mumura mwana oyo mumura oretire abana banyaruka twate binyasaye muyamondo lakini no role buya personally ndokere kana tenga you are not an angel remember you are a human being
norare buyanga abana bambache baikine bagenda basoke baada ocha kutigara gotabwati umochi koro gocha gukolise none ngomba nyetemere ko aba baiseke mbayo otigo asire bo agire sobo aba umweseka no yone na bagotemna abana bana genda mukwani ba mama ugurose so abutali bawo. Let me ask you brother Vin, is it every day baru sobo pacha kubar bo ya saka kira no aje bono iga omwano konyomete omwano aenda omate bona na gotumiro yo bago bino kaboro. Why are you complicating things here? We are not complicating. We are analyzing things. No, there is something. Again, don't even abongwa accept my institution just because nyasayo bangi bokango nyore boka. Finista mani Bentley washa ni kwambie. Iguna koboli. Mimi bisike bari na bisike bari. Ndige ntoka ni kumonya mtoto msichana wewe anaweza kuwa wa maana kwa familia. Okay. Nata tungira nini? yeah yakwera neri makubeka finista mani my bol this one day. Okay. Njirangira nini? Okay. My sister, I know musubati. No role buyanga abaisika aba banyonuru bakire bonzi gwatigire utabwati oje gukoritire ngombe na. Otara mwaza le. Ose ogocha kugendera yigesa kukiamu muro. Tena agotebiga na bongwa. Patient because abuna tiga goboli. Tiga na goboli mwanzo. Karati. Tiga na goboli mwanzo. Oye musubati utego nyinda nyora mwana omurata abo vile no musubati amano mwana omurana ero mwana. My sister lomo mwisho tuba toba sikosuka ntetembe ke fanis toba sikosuka oyubaka jana no no te tokoba tabi mwana no mwana my friend tigango to iguga Palestina go kanya no. How are you my brother? I mute your mic brother. Yeah, your mic iko sawa. Good morning. Okay, morning actually. Nimeshukuru kwa kunipea nafasi. I'm so happy. Thank you. Yeah. Aroro mjadala mubwate no muyore by the way na unaelimisha. Asante sana. But actually I want to quote something from the Bible as well so that I can be straight to my point as well. Yes. Like basically no Biblia. Actually from the creation story ngote bugutore nonye Adam and Eve na nyoreta abana but asa abana abo oisikoligereri bana mbayo babere mentioned bara abana abaisike etogote bwa abana barangorra abana barengeki abana barenga tatu abarenga abamura. My brother wish you are here kwa kinaki bibirikari bose abana abaisika actually mbarenge kutambulika sana bose they were not mbare ko bari organized buna like okay according to my nini njengo rana kibana abaisike mbare ko bari organized. Yeah. Like when I came back to the society, I know like you guys you have a lot of questions to ask me, okay, and I'm aware about that. Now nitajaribu kuanza them na ntikwira tuirane back to society yana murapima nono mwana omwisike kira kure no mwana omumura kira kure mwanya kore difference nero omwana yo mwisike akwenda otugutu are ani tari gutugutura anye sana no muji ngobe kwara distance gete eye kworo kinaki this a sign naki omwana oyo kira nyoriru obali runa na kingo kikokorariki ngosoka is not part of the family. That's why okonyoro no mumro oyo mwana omumura akora agutinde kwange sana etari yare sana but distance nero two a point na namba ya na ibere a point na ngirane back. Actually I want to mbatebye kemaene actually omwana omumura oirire meli sana kuba omwana omwisike although mpaka libago tena ati omwana no mwana. I want to say like you see omwana omumura by the way anasaidia mwate bagayigana kya bana bo mwisika obara abacho kurumbachi kolenda mama minto. You see enyimbo ya actually teko koraki tego itaji iwezi kauwa nyoka iko pon omwana oyo actually olinkana mama minto nabago siaruka rugura koraki
amnyo kare trema mo maji kusengu roche other than musubati omita saka nyomi kusengu nyamira ekomo berera kong sana no ninche bunandiga I want to say like nimbwatu musubati nimbwata abana tingwanchira musubati yonantene naki abana abangoenda bali bachikokora bachikomenya sobo tingwanchira I need to be with my baby. You see, completely. I need to be with my baby. Now, I want to assure you the truth, and I want to eliminate that negativity. Abantu babugatana ki na abana abaiseke wanasaidia saidi kugwa abana bamura. No. You see, abana mumura by the way wanasaidia. You see, ntebiga. I want to tell you the truth. Inchebuna ndiga by the way, I'm married. And when I'm married, before intera nyoma, I had my dreams and plans. You see, to use my money and whatever. Even my wife, before to try into marriage, then I've got plans and dreams. You see, ikopano kira chiri kaiga. Oro chibona account na o inanyora se gose nanyora gose 1,000 inka chiko again. That lady should mbaka build their marriage. So to make clarification of my points, ese konyarikana na nyomiro moise koyo tuatemire twanyoro mwana mumura tuatemire twachiko twaratemire actually turanyara mwana moiseke twachire for medical checkup yanyorekana na ki mimi Eric timbwati all chromosome chire present chira correct chira produce that nini we can answer inse to correct we solve that. That's the kinere ranchirane correct. I accept no mwana tu correct tu anyora abuna linanchirane personally ilo upendo correct ngeta this lady nani correct ndata yona haya usinaonere because to chincheriki we men ninto correct ninto kwa tu shida when it comes to this because we are the one to go to those chromosomes ise kunyarika no situ anyoro mwana omumra mwana omwisikira nate na no ena na bago ndana kine chininte to mwana omwisiko correct ura mnyoko sibe no nebintu and 1 2 3 but we have tried like 2 times tayo we have got na chire for medical checkup na type okay sorry then to go at the other nini chromosome then that's bakangira na baki mata okay my dear I'm sorry you know that's the time I accept no mwana tu correct tu anyora but simply mwana tari mwana my friend Digato cha okay nakina cha kera quote my points from the Bible dike none Bible ngima you see dikere tuche none kanisa tuche none kanisa aye kwanya konyora omusubati oko ena bakali tali motugali oko chikosomere Bible. Why can't you ask yourself? Like because my brother Vinny is a Christian. That's I wanted to quote something from the Bible so that you can be able to know as well. Yes. Into oneti karita cheto nkaga igabuna bagusi. Omwana omwese natinde ko moibolyo. Na kie kuna mumoli kare okira. Likere noneti all cultures. It's not like abagusi ibna mura tena ki according to our custom and nini na mila zetu. You see? Tarigo sabana ba tali ntubuda bagusi tuanchita abana baba. No? Likere all cultures actually. You see, wanapenda umwana mumura. Enyenche emba mete na ki. Buna gako segera mumuro no mole mwara wako raki wasoka na wango chisiko kukabiliana na nini? No mubiso yo wango. You see? Likere liga. I want to tell you the truth. Yenda I actually because Vinny is from a like tunatoka naye nini nka. Yenda no enga alikucha. Tomu mwana omwese ko bwate myaka 16 kereka kono kya maroli ke kono kelingili kutama lakini akamura katirimbuke kabegete soti kakabwate myaka 7 you see umwana omumura tirimbuke bwate myaka 7 ike kono keleke kutama kubu mwana omwese konyeke kono munyama ka bwate omwana omumura kubwa aibani ngokoro kotana sini nini. My friend, when you go to the China, why say so that you come here and you say nini? No. Okay, Eric. I thank you for what you have. My brother. Vinny has no word to you here now. Because no,
I am my brother Eric. Yes. Tigankuwa ne bono ganda ko uri swali eli morioka okongera ne. Ayo you go to me ni kwa nyomere for example you are married the way you are married. Nyasaye wanchire kubaba no sensta kwa temire for the men kwa nyore na abana basiske boka 6,700. You got the solution in eza no koliyo mwana umra nande ase okobora gusena no mukungu mwago chikoleta juu specifically I want to say okay igabu I want to say like idini swari giya sana twanyora abana abaiseke yes sindio lakini agotebi ese kunyarika twanyora abana abaiseke yes na hande chibika na achire for medical check up actually na nyore tinko tiki timbuati chromosome ego produce omwana omumura yes we can we can accept because ile mapenzi nafsi yangu because inapenda huyu mwanadada na yeye ananipenda. She can't go out of marriage so that she can get like anyaro mwana mumura. Na te tengo tebi kankoboli. I want to say I'm sorry but ese kunyarekana go sini nkagali umweboli yago sirire. Sindio? Konya abaise kabambali abaliri na batumbafu. Imagine umweboli yayo sirire. Una liyo mongino lyako akwani gosomo kako lyako tuberuko chinse. Era ne chianga ko bango chiaralia. Woe. You see? Inki governo so faveroro. No. Tanga ataya no jakiro kubangona ne chianga. Number 10 by the way. This is Yeah, injira kikota everona ki by the way. Asengencho nyasarende ateta parents ekwerende. Ateta parents like the equation nerebuya akoreki na yonyoro mwana omuise kina yonyoro mwana omumura nerebuya. That's why nini akoteki koya ndia tebe no nguritanga no tagona abeke toke anyo abana bamurabuka banyoro usa abana abaisike buka banyoro but bona aroti nerebuya ko monto akoreki you see igona kinde tokota na actually omwana omumura according to danini ibona iga na abugate samnini you know yeah igo bona Ruse sigati ikwabe kalero my brother esigati nye Ruse osine chiombe nyobege tebakwa kwabe kalero batete my brother Umro baka kanywe jaya. my brother kitagarra kidogo nara ogotebiga go calculate kwa mkawa na Vinny I support you 100%. Hapo tabiga omwana no mwana asengecho yake. Nowadays ladies ndio wana inua familia. See the married man and the unmarried man. You can understand wasichana ni wa maana sana. So okay, tigango tebiga ofini. Sincere, let us be realistic on this. Let us be open and free. Sindio? Inte tonte biga. Trochi ogoteba abana abaisike na bago konya. Igo puno ole igo you are sorry to konya mamomino completely. Exactly. Na muboli mubokira. I want to okay, tigango boli. Igo to konya mamomino. Tafadhali Vinny skati ikwabe. Okay, by the way, let me tell you this. I want to know mwana on the west generally. Togo ntena na ki linda agire mwane na vinono kindo cha mamomino lil my biological mother kago chande karokorogali. You see? Okay, Eric. Watabire sarali yana igotini kokonyo mwibori. Do you know that I have somebody ntakerego shugurikera unless and otherwise gati garega kama gotemna oh mama na ro ganere mwe. Nakina teberiga my brother. Nkochi konywa mole. I'm sorry to say that but you are planning to get your wife. Correct? Okay. When your wife mwesi moku work oino monto kwenda oros 50 na ekwata 50 mwa correct mwabekese nyoma kuruga abuna abantu mubwata abayeke koro umuntu mumetana kya bible they are present emoko teba we made 100 let us to correct 25 rukuruga 50 chat get to correct tutibekese nyoma and that's it kwarali iko kono tete kontebi metre me tell you this abantu abange ndi babugate that nini negativity rokotana ki okay kire na nyomiru man is the nero went to provide everything in the family no you guys mpaka correct you share and you participate mokonyane and that's how family itafanya nini ita grow you see okay bunande actually I want to tell you the truth since I married actually mamu minto
she stopped completely kung'akresi. You see, na bagwakira my wife wakora mutumire besa. Na muna itima umwabako ng'akresi na correct na mutumire besa. And that's how we balance things. So actually tiago tena ati omwana omwiseke agokonya mama omwabo kobwo omwana omumura. No. Tiago tena ati omwana omumura completely na abwateri yanda. Exactly. Omwana omwiseke. Biologically omwana omumura na abwateri yanda. Obu omwana omwiseke. Omwana omwiseke agokwa moyo bwangu. Nano omwana oli ungete kolikoli ebintu ebingi. Ndete ngota ebiga Vinny. Saizi vile uko hivi. Although let me say like umeomoka. Si ndio? Okay. Are you able no nyare kolikoli ebintu biriko say your mom or your dad used to do for you? No. I can't. No. Ikobona kinatena ki completely to make nini abandi bacho na barabara rochi point cyabo omwana omumura actually no omwana okoteki ogwanta kobari respected esekwereni. You see, I don't really know kaga actually. Nko igwe no umukungu yani umukungu naro kwirero taka utakonyora na nyoto mwana omumura. Igobona umuntu ulitesa nikina abana bali abwata asengenchi yake. Nko tebale konye ndi mwana onera arenge ohanikira none kwerene rutango nonya bana abanyarebe mbakode mbali ko nchongeriga. Ogeramba mete bago chongi kuchimata iko muntu ngo karalik ese nko igore ruero gora kuge gochia. You see? Nyaro ke ngendera akore by friend rogo kura na ndi bisenyaro. Aye, woso mukungu akosogyo mutuka kule na ndaira niko chebigotini. Okay. My brother Ole poinge kiasa. Ngetogo kora neke. Senye chondo kabisa ngutie manole ne chinyaro kaga iga ngoswa. Kusuka mumbekere ga kutaba sikusuka. Thank you so much my brother. To basa ko gendara. Ibeke simebe ready gabu. Wacha tusikie maoni ya wasichana. Dada wetu hapa wanasema namna gani? Tuanze kwa Maslin. Tuanze kwa Maslin. Maslin anasema muyamore mwenzi maiga muyatore my sister. Alafu akasema hapa okay naraga kolingi ga Maslin bosibori tafadhali rudi ndani tuweze kusikia maoni yake. Anasema Jesus. Brian Bengi. Anyway, those are your opinions. Not opinions. Those are they facts. are the exact things. Okay, Maslin Ngosibori bada anasema I agree with you Vinny. I'm one of the girls asking me. Maslin ingia ndani uambie kina first year hapa kina Eric hapa na Brian hapa. Naona ege sukari gia kisi I agree with you Vinny. Okay, when you agree you support your point. Yes, my brother. Yes. Betche poso ile kana president mama na wabawanja wakoteri omwana omura nere. Kabla sijawaingisha. Okay. Honest man usiende mbali. Yes, my brother Eric usisonge mbali maana wewe ndio umesema hapa mtoto pila ni mwanaume. Anaitwa Fit Keruba anasema urareta rende omonga onyore nae ubwate eshida yo mbali ngate my sister wa murango gurubari isko abanango gurubari isko tiango teni basi ningo siburi bana anasema si watoto wasichana watakuzalia watoto wa kiume na bado itakuwa damu yako. Nashukuru sana lakini Jesse ataolewa aende kwake. Aileen Mumanya anasema you can adopt. Yes, if you are not able to produce. Yeah, why wanjira nire wanja ndo mwana mura ndairiga my sister thank you very much umekubaliana mwanaume ndo mwana. Okay, anasema mwanaume ndo mwana. Soma baba. Anasema otherwise there are many ways of getting the gender of the baby you want. Ngepende wachi hapo kwanza. Okay, my sister Eileen asante sana, naona wewe ni mshabiki wetu mkubwa, naenda kutufuatilia kuwa pamoja na before nileta wacha hizi ni charges. Okay, mbio basi. Leo mstoroke tafadhali. Becheba na Blaze Mam tulia hapo mpango mzima moto tebi kama mwana no mwana. Niko na mbio. President mama anajua chenye tunasema mimi na Brayo ni ukweli. Kama vipi Brayo? Ivy anasema from Iraq na wacheki Asante sana. Nowadays kutoka zile sehemu za ita anasema nowadays baby boys nechinko and the girls do help the family more than boys. Wakiona hivyo watakutia kwa gajira limo ikakuwa buga mwenyeru muguru nero naye to the nini unasema nini? Vile anasema kwa nini nabo na wako mtindeka kwa rojo mwezi kama mtindeka
Ulisikia wapi? Haya, kuna mgeni hapa anaitwa Jaden Donald. Anasema no, umwana to God all are equal is. Kirende Thank you my sister. Mili waambie hapa, mili waambie. Mili bosi anasema kwani igweita konye tindi konyora omwana omumuna turate boite my sister lakini eritwara go prefer omumuna no mwiseke. Anaitwa Jane later okay, anasema all kids are equal in the face of God Almighty. Asante. Mili bosi anasema sagero ekero Terete amatera diga kama etia basacha tiga mangana mmoja anasema Eva na ba anamjibu pale. Jina anasema most their parents, that is the truth, but ulisikia wapi my sister Okay. Waje kabla sijamaliza comment sababu ni nini? Kuna kitu niulize kidogo niseme hapo. Kuna kitu nadhani niongee before umuingishe. Yeah. Kuna kitu anasema hata ameongea vizuri sana. Mtoto ni mtoto mbele za Mungu, lakini si mbele za watu. Bitcheba, hello. Hello. How are you? Good. Pango mzima ENSOKO ya Otis Tv ga tutende konyora maoni yako omwana nyaruka no bwengencho as a family. Yani mchevini nyora bana chinyaruka mbali bwengencho maona kubwa nyora bana bamura tutende komanya omwana no mwana twende kazi. Ngabere ngo babo omwana no mwana VINNY. Tebe amra Aseki. Leta andika doyo proof. Omwana no mwana kwanza omwisekena leta ya somochi. Continue ande obatebi kabisa ka omwana omwesike mnaro muhimu aseke enka kuna for example ayo manyene. Continue. Batebi taya. Omwana omwisekena leta ya. Twende mbele. Akwane. Omwana omwisekena leta ya somochi like minja wali gobete leta ya ndase mama. Okay, Miri. Yagenda rekora. Batebi engencho yinyaruka. Osengejo, let me take an example of myself. Inje neta ya nara konyire my mother. Osengejo my elder brother nyometa sayo ochete Nairobi kuru agachete Nairobi haja isaidia mamangu hata kitu kimoja. Wale simio kata kumwakira. Okay, my sister, pole. Manake noche you are so supportive to your family and thus we thank you so much. Yote na Mungu azidi kukubariki. Lakini kulingana mjadala hapa na hata huko buri. Wate bo mwana mwesekene taya as a family. Naga ni mkuburiga. Mwesekoyo kirago cha konyomwa agenda kuwaita yuko lima. Asinge. Te koli mo sengejo tindikocha kwa mwachiombe. Ogocha kwa mwachio? Ndibali mwana mumura. Ogocha kwa mwachio? Tikufema kwa mwachiombe. Chiombe. Kwa mwere chiombe igobono chiombe na chiko cha kumuchiera rochi chiombe na chiko cha kurabiero wako chiombe na chiko cha kogenda kokita no ekisi korosi gita kirigesa rigete chiombe chi na chiko cha konyoro mu ruari de chimu bunyoki nyagitari wo kare wo chichirani ay bratia tiango tabi ga brayo. Yes. Kera benga na chiro buone my mother go visit every month. Kwanza kile wiki. My sister koradi gazi nini VINNY ga gondenga chichirani nchiro. Nda kwana yone gere. Nani amna bana bamura bo mondomo ngao. Nda kwana yone. Ya kabere na igure ga VINNY wegerero manyiro gozire. Ya kabere kyo denga na ki ngoko cha feast every month or maomino. My sister agree with me hiyo haitawezekana kabisa. Kwangu itawezekana. Wose ninje kusema na kutenda. My sister najua ndio napenda kurudia kwamba you are not an angel. Sisi ni binadamu kawaida. Haitawezekana kabisa. Kubali. Ninje kusema na kutenda. Okay, sawa ni maoni yako hapo, acha tusikie vile Mama anasema namna gani. Okay, usisonge my sister Betsheba, naona Blaze Mama ashaingia. Hello ma. Hello tu. Na kia baba. Mbia ndonye Morivia. Wero. Mimi nafurahi kuwaona hadi masaa eti hamjalala na kesho tuko pamoja, jana tuko pamoja, yani nawafurahisha sana. Asante sana. Mimi kwa hii mjadala ya leo
Unajua mimi ni shosho. Na shosho hawezi kupendelea pande moja. Anakata pande zote na shoka. Mimi upande wangu, mimi napendanga kuongea na watu wazee, wale watu wamezeeka, yani umri wao ni kubwa. Wao hunifundisha mtoto kijana ni wa muhimu sana kwa familia. Kuna umuhimu wake tofauti. Yani sisemi ati msichana si wa muhimu kwa sababu hata mimi ni mama. Lakini mtoto kijana ni tofauti kabisa. Kwa nini nasema ni tofauti? Sijui kwa upande wa Wakisii sana, lakini nikienda upande wa Wakikuyu, nataka kukupa example ndio uone mtoto kijana lazima ako na tofauti na msichana. Wakati mtoto kijana amezaliwa, wewe mwanaume ukiwa nje ya boma, ukisikia kitu inaitwa ekeiririato 1 mpaka 5, hiyo ni ndume imezaliwa kwa boma. Ukisikia ekeiririato 1 4, huyo ni msichana amezaliwa. Hiyo inatuonyesha wazi ya kwamba kuna tofauti kulingana na vile kuko. Hatuwezi kuongea uongo ama tufiche. Yes. Kitu ya mwisho yenye nataka kusema, mtoto kijana, ile role anaweza play, msichana hawezi kuplay hiyo role. Hata ukijenga magorofa ufanye nini, baadaye huyu kijana ndiye atakaa na mama mpaka wafe na yeye, wazikwe na yeye. Hakuna pahali anaenda. Yes, watu waongee ukweli, wacha kuficha. Sisi hatujasema ati wasichana ni wabaya, ni wazuri yes. Lakini kuna tofauti kwa kijana na msichana. Kitu ingine ya mwisho yenye nataka kusema, watoto vijana ama wanaume wote, kuna akili wako nayo extra. Mimi saizi vile unaniona nimezeeka, kijana wangu ni wa 207. Lakini kuna vitu ananisaidianga, yani mimi nakosa ufahamu, ananiambia mami fanya hivi na ninafaulu. Wako na akili ingine extra. Huwezi niambia tunawalinganisha. Wacha nimalizie hivi kwa sababu watu ni wengi. Namalizia juu watu ni wengi. Unaona ukizaa wasichana 10. My friend, nakwambia hata ukikosana na mtu, hiyo ndio wimbo. Ayenyabisagane. Ukienda mtoni, ayenyabisagane. Yani kuna upungufu fulani hapo. Lakini hata ukizaa vijana 10, nakwambia kuna mtu anaweza kuoa mbele yako. Wewe ndio ukikooa wanaitika. Yes. Kwani nini? Asante sana basi Blaze Mom kwa mahoji mazuri. Anaitwa Blaze Mom, asante sana. Ngoja. Anaitwa Jenje Doll na anasema most men don't help their parents, that's the truth, but ladies do help a lot. Asante sana. Naona uko upande wangu. Ege Sukari anasema Vinny uko sawa, tuko pamoja. Ovo maene nigo bokoroma gakyo mwana no mwana ene beli kimogo angeriga igo mwana kali mwana no mwana tigankore tigankore support irende igago tarasuka agota ike maene gekoroma ngo mwana no mwana lakini maete bi maene bia ruga bina bia gorurire mono bira ni no is the fact no ile said mam urule watebiga. Oh maene president mom by the way Vin ukimaliza comment Vin ningetaka kukuburuvia hiyo. Okay. Tigo moiboria ibora wana sita abaisike boka kuruko. Aikaibore akamura akamugasa bakasa. Wale mlango twale kichwa. Dari ngatwale kichwa. Tigo moibori oyo asoke kamuraga ikire myaka ene. Ausate tego kora kende. Ngago consult. Chinyero kanjio. Aini mama
kibao kisafi naroli rero gotero kogenio kujia kabisa kulikuwa ringa factor kwa mwari yani tutakorenga hailini mumanyi okay kunerine kuba kunerinde mrana bulengecho yaba mrango wa kunerinde yaini Irene agote bierikiga erikinga gertano ngigwete Eric, even you do help, you can't help like a girl child. Otherwise you are a help to your parents depending na the kind of the wife you will get. I hope VINNY na Irene gweka. Irene, I hope you have told the Eric man correct. Eric, so Eric ga bata po ne point okay, tiango le message you. Jada Donda na gotem I wish I know how to call and speak. Katara call ya Irene kwa. Ngakia kome, ngakia ote. Na atomira nikyo manu mitiga. Device yo ngakia oso. Jaden a link nera via Facebook or tap what's not a click here. Click yeah, stream here. Click here or kwa matiro ko correct stream here digabu gabu so oko enter the broadcast okorali me kwa ko enter the broadcast na boko so mabiga uruaru o chike gasembe onkobeke live ga aroko Irene mumanyi hata kutoka zile sehemu za YouTube na Irene kutoka kwa juu alikuwa na support kabisa, sijui nini ilifika ikamkalia acha akaondenga Eric, even you do help yes you can't help like a girl child. Yes my sister, hapa ningependa kukuuliza ni nini hiki ambacho msichana angeweza kumsaidia kimemzidi mwanaume ambaye anaye nguvu na aliyoumbwa mbinguni duniani na akona akili extra. Okay, alafu nitakujibu. Mimi ndo nakujibu. Otherwise you help to your parents depending na the kind of the wife you will get. Tiana Kobori, do you know a man is the head of the family? Wanajua it doesn't matter. Second thing, you do help kulingana na hule mwanamke unaye, meaning already amedunisha wanawake sababu wao ni upotoza wanaume kabisa. Amekubaliana na mimi. Mwanaume atasaidia mamake kulingana na mwanamke aliye naye. Ndio nikawa nasema kumaanisha chanzo cha shida ni mwanamke kabisa. Kwa hivyo hakuna disa unaweza linganisha mwanaume na mwanamke. Kubali ndugu yangu, utoe hiyo skati ambayo umevaa. Utoe skati umevaa leo. Utoe hiyo skati kabisa. Okay, Faith Kerubo, so le link na tumire link ya bomote bya bangwana baiga mangana wata no mwana ga kiwi tigago kanania. Irene mumanya gonte biga. Anago te bieriki. Eriki ngage no tegerete. Irene ngo te bieriki ga. Yes, ngoko bekande ibe kabisa ni ndo che koboko. Ago te biga. Eric, you are cheating completely. Boy child tabuati e yanda li yanda p. These things do happen in our village and we see. Abaisi ni nwe mogo tuguta abaibori wa soire even my sister tokera kwa kabisha kidogo tigakoroka abasacha abaisi tafadhali ni siko baya vile pale nilikuwa nataka tutumie terms ambazo zinafaa kwenye mtandao. Niko na majibu ningependa kukupa, lakini acha ndugu yangu Henki hapa. Yes Rico. Oh, I want like the young defending cheveka korose chi point cha Irene ya ukwana. Actually okwani rena ki unati ngokonya mama depending na muswati mbwate. Personally actually I have my principles. Na ndevu na ndege actually isi konyare kana usina nyomro muswati. Konyo muswati she can't respect my mom. I respect abana ba minto by the way. No. Akanyage kubwa ngira ne party ende abana abaiseke by the way n'abantu gite baraba gukosana you see nawe konyarekana exactly ana bako mwege ndo gite limo utaka kugikaunt mama na Eriki omwana omwese ka ulino mama egorogo awaza ujaka ko murora nere kijwa exactly abana abaiseke completely when it comes to kirba ko na out by the way ebara abantu kitaba ko
But omwana omumurera na give like nkurware by the way na ile moyo nini. You see? Keria bwate. Nane mkobatebiga by the way. Mwatebiri na tia bana abaiseke actually they are like very so nini important to the society. Ligereri nonye ndinone from the Bible. Oise ko ligereri kerebare ko dirigo sino enu are ko sino no bwato. Oise ko ligereri actually bara ko tana ke abantu bakore wai mukebintu bakaenda mulima waenda temete bakore wati kwagaje. Which ni watu wanga bantu kibara ko kaenda mulima kuleta hizo bintu bache kwagaje none tembe. Ngato ali chibwere bwika. Mando. Adi ladies. Na bana baisike bara ko kaenda igorogali gotuchichi ndege wale kwazo kore kweren. Ira na to the society. Digerelie binte binga actually the boy jaldi bintu bako koranka gari. You see, is there and asengencho actually bono no botaka bako gara bana baisike kwanyoro mwaro mwesiko chagere wakono na mchengo uchagere kwa no amazonari. But those are the works chia better media sengencho guchia so mwano mumu engencho anere those enega asire kongu omwano mwesika ta correct but asengencho ndio botaka boli muntu wanyoro biko correct. So like not the actually a boy child like na bwates more laws I go play to the society. You see? Again, tokera mukonya kukuwa na asabu na tu mwana mwisi netaya. I don't have any connection with that. Mudraro te na ti mwisi kinarega bote na tika kogenda buo ena akoleta chombe. Chombe nga konyomeru. Now this chombe ngo mwisi ka konyomeru. Exact kwanza species bali kwa kana. Bago tamo kwanza no mwisi. Out of okay. Actually, I want to say the truth because njino mugusi nkorrande. Umwana bakoro abantu muntu kwakana cyobe kinyingira ndirete para kikosero nabantu more than isatu. You see? Ibe chikombe chisatu. Na cyo monginoyo, wasa cyo mugako yakoli esi myaka yayonse. Na chiko cha komokoba. You see? Ligere noni kagari actually. It have been like I have my elder sisters, you know. Ngoi kere ya rengi no nege ntogete ote ekine gendo kole. You see? We subtract ko kole gente ka senge chama tena kyoke, you know. True, I want to tell you the truth. Tigang kwa nelma innocent ya beta bwango ngota na kia bana abaisika actually ngutwara bari kiriria nda bwango. I want to tell you the truth. It was juicy. My mom got akaba involved into road accident. It took time. Orocho no mwano minto moiseke arande tiara isoka isivi. You see? Anda ko isivi. Ayoga soka munoliko. My brother na tumete because I was far. My brother buna arenga actually. I chitena vestieri ne kinyansa kilia bwa akote asarengi. Eye kwa kinaki. Ngojo bezekina tuare. Abaiseka actually bairuchinga kichichoko miontol goi ani bakairosi amago correct amago so lakini mumurere bune sirimbi yabuga igari no correct yani no yajagera akonyora kwanza umwana mwiseke digere liga to the society. You see? Tu digere no ni gali society uko igumole na ki bosina abantu tetembaje tebaka correct bakaiba abatena amachuma correct bora rutama so amakoli correct ucha koli no ne chop ingi batako tena tia bana baisike so amakoli ga ko correct kore ayeriki ege ngara bode go kwana ga mwatabiri mwana talimo mwana nyaruka ta gukora kilimu murara kore I want to agree with that. Yeah, yes. This swali ngeni elio kobori kutalinje kokobori talinje kobori. For example, kwa bori kuri swali gana masleni bosi brakobori na bono ndebirende onye watebira na musike tabu ati kubwa kubumura. Who is the president of Tanzania right now? Who is the chief justice of Kenya right now? Okay, I want to answer that one very clear. Can you open your mind now? I want to answer you that one clear. Sindio? Being kocha kwa gosene kwerende by the way gosokota na who is the president of Tanzania right now is Mama Samia. Sindio? But she was what? She was deputy what? President. After the death of John Pombe Magufuli Nadia Koteki. Okay. Ameshikilia ni kushikilia nafasi. You see, the Chief Justice Bonega Kenya is ready.
Nataka kumuburira. Indi mkoru miaka ki chief justice bacha kitugamba paka ready achire kugamba. Exactly. It's the first thing. Nande yabege tu just because of this thing ba leta nga gender equality. Exactly. Chikono ba abesike bangere ko to ikaranzira. You see? Okay, nigere no mbona actually oise kulike no mbona according to nini ba beke ko gender na kibaga asene ko bush na bara ubaya guli bagali ko correct ndio ko so serikali. But according na articles chirororo nchiko correct nchiko nyara kubara angenchi anere abana aba baiseke watanda wasizie huko. I want to go there and kill one. Okay, kiniko kano mwana mwiseke because I have one, but the fact is that mwana mwiseke na monyora the essence you was say abantu once mwana mwiseke ko monyora so that you balance the equation. You see? No na ebuno liga actually ni metra kino igotete lakini kiro ngonya konyure cha onya kora ofiri ama bagari utara wana mwiseke na bago anashikilia tu huko. You see? Anya saro metano. Ay mano mito kuwatira abu igoto base ko suka kirigo mano mano de koreta life batumere chipenado tomango chipenado mwefini kiriga last bond. Okay, last bond atare gora kamera digane Suzana leta baba irini abuga ngoba leta ande na retro yo moyo ko Suzana mama beke bosi ga ga to ene ngeri baga ngora tu aba beke bonsi ya ubara last bond igore kamera Suzana ngokwanira nale Elange kia baba. Au tabuna watoto wasichana hawana maana. In fact, the generation we are, watoto wasichana wanawake wamekuwa wa maana zaidi. Tuseme hatukatai hapa sina chambo kwa they are useful ways. Na ni wa maana sana kwa society. But ukiangalia wasichana nowadays where we are, tuseme hata kama ni mwanamke na mwanaume, ukiwa mwanamke hoe, let me tell you, hiyo familia imeanguka. Bono dadangu hatuchakupata vizuri hapo. Kuna venye sijakupata vizuri. Eriko. No mwana mumbura Suzana. Ano mwana nyaruka. Bono Erika gote babuna chipatsi nchiro babuna mwana nyaruka ta konyara mono. Nandete to mo proof wrong iga umwana no mwana na kinte to batebi ga gender equality. We are the same. Bakwanire ga baibu Erika ibu na baba bere ga baibu. Na umwana mwana. Lakini akiranya saa tongete omukungu kira tongeta damnawa. Kiro monto na mweta mamuraka na machukumwaya. Kiro monto? Na kama jukumu kila mtu akona jukumu lake la kufanya. Niseme kuna vitu zingine sisi kama wanawake hatuwezi fanya. Lakini nasema kuna vitu zingine wanaume hawezi fanya. Otenga kiro nyasa tonge to mukunguru musacha ka kiro mutama jukumu ijukumu kieje jukumu kira tonge tu. Like acha nikwambie ina family ukiwa mwanamke ambaye si mwanamke kurambe ga kitafutari ngako borie stay ichukumu ki mukungu ayetu ga kiko si musaje nero ayete bako mukungu yerie tagata ya this woman so beautiful. Okay. I want to ask you. Acha nikwambie hata Biblia inasema mwanamke ndiye anachenga familia. Ndiye anachenga pombe. Tuseme mwanaume uko na majukumu atukatai. Thank you my sister. Ase chipoint chingi yokoru na andokonya muamoro lire baida ku chipoint cha yako tari yako defend ko tena tyo umwana omwise kino yo bwengenje konya muamo igure point cha ichira a minute. Yeah, That I will quote something from the Clayton story. Oteba una nyasaye na bagete chigasa gateba na kine yo musacha ne yo mukuno yo mukungu. I want to say I will quote something. Machukumu na raba yetu. Machukumu meaning that no container na ki Eric you need to correct nkoreiga. I want to say nyasaye atonge to musacha as his own image and likeness.
You see? But akarora nere buya muswati like a companionship. Olio gocha kongomo ile that omo go kese nkoro yani because my mom ta go kora that. That's why I correct it. He goes so aso go ta so mabwane no condet that happiness. Oche converts. You go meaning that you go okay. I want okay. Listen. Piangole point yan. Meaning that you go Eriki, I was able to do everything by myself. The only thing Nasaya Arot na Nerebuja, Eric Narot King Kokora King come into the Nata Yanda Tromontolio Gotakongo Mogokas and Korean. Two. Ketoko Liganame say Kuibado, that's Genesis as well. Kote Butore Avaringa Adam and Eve that are our parents. Kiribana Bible Baito. Kote Butore Naki, Bakote Banoleta Abana. Abana bakiri bako kwanu bali banyota abana balenga batatu abo balenga bamura babere sorry balenga bamura sindio konyere togoteba unaki Adam and Eve na balenga Bible baito beli tangani ngaire ndabana babaiseke baruete baka generation yebona tole baka bonoika this one abo oli montangira ne. Okay, kwa boli swali. Iye kuora kina naki abana babaiseke banyole tu na Bible baitu beli tangani. Lakini asenge ntu yeri naki abana baiseke actually babwate ngenchogete. I want to say that one. Ngenchogete nene they were not bare ko bari organized. Naki bare ko nyara bali ko correct. Ori gere no anya mono. Jesus Christ. Kira achorete his followers. Muswat da yole no oyom engenchianere. You see? Apart from that, but I want to quote everything from the Bible, then I come to the society as well. Iseko ligeri none ekanisa. Wanya konyora umwana umwiseke okura okwire gosinelitaji. Kwanya konyora umwana umwiseke aise gosoma gosine first reading eri agosomera ise amatabao. Engenchianere. Okay. My brother. Okay. Ngirane back to the society, sindio? Na kwa na point geta yemo na abo this word. Actually, from where you come from, abantu ngo kubale because that one is biological, sindio? Yeah. Yes. Wanya konyora umwana umwiseke kera akure nkayago tindeku. No mwana umura kera akure nkayago tindeku. Iswali ya. Is a far distance. Korua sing as a year quaragine. Almost ko ya bali na ti already occurred only go to Kosokali. Iko no, as long as kikwanyo ruese katika familia. Abaibu brali kwa kanyora wako manyira toko. You see? Okay. Batikara kuora. Eric karati kanda nyembe okara. Mangana rero roka uga tokora mraba bakwa kendi. My brother nari gai gotara kwa. Tiwo sora ra kwa. Ayo soro. Oyo na ro soro timeti go somu anjange mundakoro ko neria tatu. Soro aba yu senke mundakoro kwa mungwa neri da Kenya karanga. Wa irira ba. Wa irira ya. Amangana buara muga kanara moina koranga amatemu agwete yo ko mo pasta rakini mo pasta ali me muga konara ko yani ero murandia maene achikare eli kitat no pasta ta kero ko era nanga no pasta o jaga ayo soro bano to kwanere ngoga to iguna fight ya unga kyo ko ende mwana no mwana go sena kia asense moyana ko diga dinda ngoteba mwana no mwana sense moyana na kolenga na una kwa banyoni na boy kwa bayirikire omusingi ana una kwa bachaka abo ko ibero mwana abo onye to mo begiti omusingi omuya abente bagaje ko na abo ko ibero mwana omwese to bo be ko omusingi omuya ko ronse anyora abana nyomba nandi bakozungu
So singi ulikuwa ivoira abantu kwa babike kunoza abona bakono gukina no role bako chikuvuga tenga bako chikuvuga ekero mwana nyari kana ngochi ko sirra igoro ko so korde obe muno kolangano ta kana tu yukuru kwa iro nimbo lakini ibono tote bechi advantage jirishiko inyakoro guchi nyinge murare ndinko inya gutokare nabwata amajipo ko amange singe ncho gutokare zitwa singe no mwese kitaraso ngiro raso ngiro ngakya ngoma teba no wale chikobale teba no wale ziko okay mura jinga kichilinge no wale ziko ale nangina shida ndio siekoba ndaisi ko makonya lakini nyaro ko roje karaka ama kosinga akara ali no ani bo yale sakale to kunya uranga lichi ko tenjiro jone government ngamboro wale karoli ko so ko se shida bere taka akochi kurangoli kwachi ngati akocha ko banga acha ko jako nyono no ngibori uri okulu anya gitali ale ko jako iro ta ko jako iro singe njo chinga kitiri ne chinyingara yego iganse mwa ngora ndo tangaro ndo kutago asichinga chini igo kero mundu nabata nsema ya gombe ya seso so ya kira kino ngora ngire my brother ngira ngire to moise ngira mote ngira mogote anga ngo moise ka soko genda ngumbo genda raria ngati okonyo lakini okonyo rangu mumura okonyo mugoro mbona ko ba aranga my brother nata ko igomo mura tabu ati otai terdaisi ba mura ba masoka ba na bara ngumbu ba kurigiri umumno muri go ni swali lindi go tana lindi ka barwa ate go to kutatikia injira moko beki gendeke ngaba mure tora ba mana mono okoba torange na mama ga ngogo tinga mura mbayo basoka ko atika bo na bara bakari ngumbu zo bakari wa agara to mine tigo to mine tinga to achenjiria kama mentimora yeah intunka no to lakini waswati tara so ngiro mure kama mentia chenji na kama ikabo ya kwa mama ta ibo so kan kuliko bona ni chike karto nyanga no torang mine tinga no torare bado mo nyetenga ali no min to waswati tali ko takamera angkali kali ko so kali tunga nyinga be mo ya muna abwen Orang oleh bukan tapi orang yang jarum kana so kage ande buo ya diko buat tanong sa jo abe buo ya abe ngong sa jo abe si familia okay bona gara so kire ko na kita ko dara mo chire ko chio ko buo na ko pinche ko ko to na te faida buo ne karna mere ko jo mbor ige na mente advantage lakini na sale kere ra chie mbora ali asaka na faida kale teli faida mo je student go okay, asante sana Osoro asa maoni yao whatever mwana and kinyote bo mwana momura no muhimu muno. Okay, is a brother of mine go ko Chofri Charani yeah. How are you sir? Niko salama labda nyinyi. Tuko vyema kabisa na tuko na furaha kukuona ndugu yetu. Asanteni sana. Nani Otis Tv? Nadhani umekuwa kwenye show, umetufollow kutoka nyuma, umejua what is going on here. Ya nawasikiza. Tungependa utupe maoni yako. Tupe maoni yako basi kama Geoffrey, utuambie mwana kero wata bani nyaroka, are you satisfied? Abuna bua bana. Yako bisai white tigato. Yes, let's go on. According to my understanding or my knowledge mwana Awe nyaroka mumura, that's your child. As one, we are moving from that generation ya kitambo wakati wa my dad, where they used to see that mtoto mfulana ndio mtoto kwa familia ndio narithi mali yako, lakini of late, let me tell you this, omwana abo mumura abe nyaroka na bonkorigeliyo sikoreli kwanika bire. Okay, no wateri boli singe chobona batebere bia. Wateri boli. Ikantogira water. Niche wateri boli. Rianara boli my brother. Okay, my brother, I'm sorry to ask you, but just allow me to ask you one question. Umesema no matter what, onyora bana baiseke bonsi, you are satisfied, right? Yep. Are you sure? Completely. Let kuana from just let me tell you this. From your bottom of your heart, completely unasema like
I'm satisfied 100%. Let me tell you this. You know, let us move out of our traditional settings now. Set up tofauti kabisa. Right now, mimi kupitia nini my knowledge and ability and my settings where I am, mtoto nipate kama ni wasichana peke yao, ni vijana peke yao, whatever. Ni watoto wangu. And whatever I'm making is for both of all my kids. Okay, and what if your partner or you or your wife like a demand she want to get a boy child? How can you do it? You know, when it let me tell you this, if we agree that we're gonna have 2 kids, that's what you have from the beginning. You know, whenever let me tell you, for those people who are not yet married, when you get married, there's some things you sit down and decide that this is what you're gonna do. Abana toko magatocha konyola mwabangire mwadena abantu konyora mbalenga mbabere woko abana babere mwegwana nde mutaranyora abana karamu abanyore babenyaroka babomumura. In the beginning when you are talking, you say that that's what you want. Okay, there's something umeongea smart sana. Umesema like when wakati umeoa, you people like lazima mukae chini useme like okay, Lilian ama somebody we need like to get watoto. Na hao watoto tunataka tupate like kama wasichana wawili na wavulana wawili. That's your wish, si ndio? But vile Mungu pia yeye amepanga, amewapea like abana abaise kibonsi bane. Si ndio? But asengencho kuritanga ni kwerende expectation ya your wife na teta koreki anyaro umwana omumura umepata mwanyora abana bane. But you said you are satisfied with abana abo abaiseke, but she is not happy. She keep on day to day kokotena ki okay, somebody I need nacho mwana omumura. You gonna let this lady to go all utafanyaje? Let us whenever we have in such a situation, let us look from both perspectives. Okay, let me answer you by giving you a different perspective. Wewe ndio mwanaume ulikuwa unahitaji upate vijana wawili, lakini bibi yako anapata wasichana, alafu mmesema muendelee kupata wasichana. Utaacha mwambie anaenda kuoa mwanamke mwingine ndio tupate vijana. Azin tuseme mmepata watoto wasichana, lakini wewe mwanaume ulikuwa unataka mtoto kijana. Sasa bibi yako ni kama ukienda kupata, mlikuwa mnasema watoto wawili, mmekapata wawili ni wasichana, mkasema moja muongeze tena mkapata ni msichana, waine ni msichana, mmepata wasichana waine. Sasa hapo utasema kwa sababu mmejaribu party, wacha nienda kutafuta bibi mwingine alafu akuje kunisaidia kijana. Okay, hapo that's the way I want to answer you that question. For me, hapo I have to go for medical checkup so that I can be able to see like okay, am I able to produce omwana omumura? And if yes, then mpaka tonyora kose mpaka kose ntoro mpaka 17 osomo wa mwana omumura gwika. That's Eric, me. But ese konyarekana na achiri nyagita na tell Eric, then you don't have the other chromosome is not present, then that's the time I gonna agree na abana balimbwate. That's my hiyo ndio kweli yangu. Sorry na natago mwenje kura mobori ataraenda tambe kwa my brother ataraenda alafu ndoje na Maslin ni mosibori pia hapa amesema mambo ya squeeze tuwashana ya kushika kuzika yani kutukuta vaise case kwa ya compound ni culture ya Kisii na ni ya kitambo. Ningependa kukuuliza hapo kwa culture, maana kuliongea juu ya culture hii tradition. My brother, kumbuka hii traditional ndio imetufanya tuko sahi. Not like ulizia Fini najua ameishi boli anaoefiri swali. I think Fini amekaa Western. Fini si umekaa Western? Ulizia Fini kaji naona bana wesikiro ba kolika ibakube. Fini amekaa Western. Na hii tradition si hata wakisi mengi zimeenda parakashas because tumesahau nini tamaduni zetu. Ndio maana siku hizi
ati manaka serikali imesema pia mtoto wa msichana apewe pia maongezi, yani apewe ile kipawa cha kuongea. Ndio maana kwenye hospitali abaisike banyore chinguru cyo goita bamura, na ukienda kuripoti unapata hauna ile say, yani you don't have a say because mwanamke amenena. Let me tell you this. Wacha nikwambie hivi. Story ya kusema ati hii traditions ama desturi na mila zetu ndio zimetulea, ndio zimetufanya tumefika mahali tumefika. Tungekuwa tunafuatilia hizo mila na desturi zetu saizi, atungekuwa mahali tuko saizi. Ungepeleka Sorry for interruption. Okay, ungepeleka watoto wako wasichana shule. Remember the student na mira ikuwe na kubaliana hayo. Okay, another thing. Ukisema hiyo mira, saizi ungeacha damatuni zenu waende kuoa kutoka nje ya Kisii kama ungekuwa unafuata hiyo mira. Sai ukisema mira, kuna vitu zingine utamaduni yenye uliopita na wakati wa kwenda, kama ile kitabu walikuwa wanaenda soko ama wanaenda kwa familia fulani, mnaona msichana analima vizuri, mnamtaya, mnamcapture, mnamchukua. Hatungekuwa tunaanza kuongea na wasichana, ungeenda mahali uone msichana yote uchukue. Nani, wacha tuongee ukweli. Okay, walikuwa wanasema hivi, gucheki ara goteba garana ki konye gotete kunyome bagatebirigende kinyurukende, like you know, it's not like from the same locality. Bara goteba na okogende kingumke okorek na okunyoma ku ekengumbi, it was like naboko no nyom no mukwere no mukwere mo ikuyo ikine kengumbi kende about from that intura no mbibiri kariga no nenyoma yabo kwara gotebi, si ndio? You see, nowadays inko tayari na ki we don't want like total kubwa because ne courage yaito no nya marriage ya ring no from the Bible. There is umruoti na rororo kira ye kirete akonyomeli guso akoletro umuroye umwana umusubati, si ndio? Tumetaba muraka kirba cheto ko chirocha kabaire ko sine chomba. I gonna get that fast. If you know that one, you know it. You see, no ne nyome nowadays si tunaifuata kwa sababu nyomba tutoleka koko sigana nkoyo ko sigana nkwale no different from the Bible. Na niko kaendata bono ika. Okay, let me tell you this. Okay, let me ask my brother. I don't know. Let me tell you one thing. You know that most marriages, zile za young people balibasigande, they are not working, and I can prove you. I want, okay. Kuna my friend. I want to tell you this. No. If you want to get, okay, listen. But they say this. If you want to get a good wife or a good husband, marry your friends. Ingibakukwani raigo. Eba maete omosani oyogo maybe no maete siri zake za ndani kabisa. Iko bona no isa komo nyoma actually she can be a good wife. Ingibakutumekera abasigani aba oyo no muntu maete gitiki cyo musiko yakuru. Na maete ngosoka bale kabere. Na meto musiko yo. Like you know to child. Like let me tell you this. My friend. Listen, your opinions are allowed. I'm not saying, but I'm trying to give you my perspective. Yeah. That's why nowadays it's not working. Right now, on the west, you're signing a key of Montogosino, Quanya Bible by Chile, by Ligate, Mosubati, Guetana, no Mura, Mosbati, then a king, Quachito, Kachundi, Qualigate. Okay, toko ikanya no mumuroma watabanga ki nchetinje tuko nyuma mama bako lente. My brother, kuna kitu hapa ine hiyo uko sigana talinge kwa rekorete uko tebo ko nyomeliwa. Lakini uko yani wanaenda wanachunguza kwanza, after wamemaliza kuchunguza wamejua all about that family, all about that. Even the Bible, then you are I don't know, tumetaba mura akabatebi bagende baligereri umwese ko muyakureke ngumbukira saba tumete orabe umusbati bungu umwana oyo kire bamonyora. Okay, umuburo ga correct, you see. Kire sigani yakare ne sigani bono iga esigani tari mitina ki mama ko genda ndetere amu tena ki so akunyomba ga bulara bulire ga no
eba gachie ba correct watu kobo tuki watu tayaye Eric with your nini you deserve ko correct konyomu mwana onyarebe da correct na abwata maskani e family ne Eric ne ambo you see bono inje Eric na correct na inje na kwenda kuomera no mwese koyo Eric, this is a thing. Let me tell you this. You know, esigano is a broad word being used, but the real sense. This is the real sense. Esigano bakanda bali yeri muskigete. Batana bakatana muske kenyirogeto muskete na kala oro miya esigano bakira bamayiru monto. But this thing, they used people to go and know that about Muswati. Ayobwiko yoko oyo komunyo matraga and those study Muswati umanya kia korete ngakiale. Ya toka esigano mate tell man we need our nyamata to manya to esigano. You need to bring somebody those old people who esigano chiango because then they're gonna give you a real perspective what is esigano. Ko chire abaibole bachire batebre barule Muswati yike ngumgeto nyarebe ngakimbu yale trabara limbi ya ki mano nyarebe to tukara no muyale kwa chungusire te to manya nene te to nyome. You know that's how it comes. Bon omete kare wika bono because abaibole this is what they have done. Some people they're not gonna say no. Balwe ja ukane mugeto mubole akamate. It'll go forward. Arom Muswati oyo bakuwa nere, but because the parents have been talked by joining together by connected by igoroyo nyerokeyo, they're gonna confuse you. They convince you that this is the right person you need. Okay, I don't. Okay, tiaturu asiti anko boli gente kemo turu ese point yetu changire to end out of the matter. No na egunoli kana okotesigan. Na kyokotesigan. Umuntu ise ukobona na kimwomira ndiro mwise koyo your wife either okomonyorete gosinone kanisa si ndio kere kwamanyore kanisa notagete kwenda mpaka soba kero chiete mpaka soba actually nomire ndi gosino mumuragete gosino musani wono kamomeki umusani wetira bono mwise koyo umumuro maybe most of the time ngumutumika kware ko matego kware ko se 1 2 3 watume grace ya rustura tumeka marriage yabo nagenda to stagenda okay, what? You see? No. Brothers, you know, brothers, finest man, I'm Geoffrey. Let us go back to the point. Mambo matamu ya busara sana. Mr. Finest man. Yes. Inche mogo mbota kuru America. Okay, thank you very much my brother. Thank you by the I actually nimeshukuru sana because of msimama wako Na umeongea ukweli sana. Geoffrey. Na tutakupata ukiwa wapi? Niko upande wa America. Wow. Mashabiki wetu kutoka zile sehemu za America. Asante sana basi omoro berino ro yue ndo chebirone chisabya tumenyo kirigaiga akiki lakini Geoffrey hakika ambacho nimenifurahisha na ningependa kukua nawe kila wakati kwa mjadala na msimamo wako Asanteni. Bro, asante sana manake tumeona kuna msimamo mzuri. Ningependa tu usalimie wawili watatu by Geoffrey salimia wawili watatu. Finest salimia wawili watatu. Alafu ongea jambo la mwisho kiondoka. Yes, unasalimia wawili watatu. Alafu ongea jambo la mwisho. Jambo la mwisho tuweke misteri kiongee salimia wawili watatu. Jambo la mwisho akituage tena siku ya kesho tutapatana. Mimi kwanza nasalimia mashabiki wote wa Otis TV mahali wako wenye wako ngambo na nyumbani. Mungu aendelee kuwabariki na tuende kusupport wenzetu ambao wako na hizo channels online, kwa sababu hii ndio njia pekee ya kujuliana hali na kujua mengi yanayojiri katika dunia hii. Neno langu la mwisho nitasema hivi kwa wale mandugu zangu vijana wadogo wenye fika umri wa kuoa, nataka kwenda kuoa, wacha niwaambie mtoto ni mtoto. Kwa hivyo hiyo ndio kitu ya muhimu nataka kujua. Au msichana au mfulana, mtoto ni mtoto. Asanteni.
Thank you so much my brother, barikiwa sana. Finest man Eriko ndani ya Otis TV kutoka hizo sehemu za Marekani pale. Salimia mashabiki wetu, waambie tunawapenda sana. Tuko naye Eriko hapa, the finest man mwenye gas. Eriko malizia, toa point ya mwisho Eriko. Ndio maana tunajiita finest, yani anamalizia. Okay. Na mimi kwanza tiganara kwani amashabiki Otis TV na ndenko batebi tigaba keep on watching, tigaba keep on subscribing na go share as well, so that nadie kwerende TV tunentura akine tuanya konyorobo semi buno bonge bunobo. Na inu actually nataka kuwashukuru asenge ncho korete topic erengi yabuneye asenge ncho yo kwerimishana na into abantu take kumanya nkaito gukora kitoko genda gukibuna into youths. Yeah, want to make clarification jinara ko teba from the kurudi tangani mpaka libago tena tu mwana no mwana na bago tena babo sagero kuchimate kaiga but mpaka liliko nyega ko mwana no mwana mumura na ire the great percent ko bu mwana moiseke. By saying such, I don't mean like ningangi tu mwana moiseke, but mwana mumura tigabe respected na ande oirire melimono. Asante. Aya nyuma mutaragenda bono tigatuba inyori go subscribe channel yetu Otis TV na nde munaturegaiga Mr. Geoffrey, Mr. Finest abagamba bwate YouTube channel yabo oyoiga kwana nguchakra oyoiga akoro ku producer Benly on the beat. Onere producer yetu nande ase studio yetu gaiga gogo cha ka Mr. Eric oyonero cha commerce studio ya music. And kwenye majina yangu pale kwenye YouTube labda pale ama hapa hivi kwenye Otis TV ni Brian Pole, kila siku kila wakati hapa. Nanche no materi evangelist Vincent Musa na ndena wako kwenye radio station itoka iga veneratimbo igo kwenye YouTube channel yangu kambaka nitiga buka ngam subscribe iga bu evangelist Vincent Musa. I hope my brother finest man Geoffrey Charles metupata na wengine watazamaji. Wacha Mr. Brian Paul tumalize show alafu tuweke wimbo na Aroli. Kama ni Brian Paul hapa ningewaambia asante sana ndugu zanguni, dada zanguni, kwa maana mmetoa mambo mazito, ila tu ningependa kuachia hili kwa mtazamaji ambaye anatuangalia nikisema kwamba hope you have got a point from these men and ladies of wisdom. Tafadhali chukua la maana ambalo umeona litakusaidia na tuweze kusonga mbele. Kumbuka unatazama Otis TV. Kila wakati ni hapa ndani ya Otis TV. Bye bye. Kesho tena same time, same place, same hour, but in different clothes. But same people. Moya tata
baroti ewira mange